tetap ngosan tanah. Are, jadi tak kudu aing jadi nyiram kesedajan dari tempat nak kudu kelebihan seraman. Artinya tak cukup. Are nyaman ngusap. Tapi mengabiru kan beda aing. Ada pak denda. Aing kiri kan? Itu nak bertebi. Ngerti lah, olah. Iya. Artinya mereka berematur. Ikan hun aing ajolan je akan jangan kutu seram. Maksud seram saya ma'al al-uli artinya aing sendiri tempat dak kutu jalan. Depan nak make jalan sekali. Berat. Satu aing selangkeng ke ibadah dalam angkau tak temu sakman. Apoter deh. Mare mau mare. Lengaki bur. Aing cuci jabun nyabun bener. Iya. Malam mana boleh mare kala lagi apa dia? Ki seram. Ini pakai sekolah ni. Awak? Pas berat. Popo? Ko? Kopo? Lagi yang teluk laki pelan sunnah tu teluk kan. Hari ya, cek beri naik jom aku mau baca, baca. Hari yang maki beda bimuqaddimah rasi ila qafahu, tu marja bihi, ya patrosaki sekalian. Awak air per. Celip. Kalau menuduh sampurna aing ke effort. Menuduh baan si Arya tong tanteng tangala hitong cantik kun mo terlalu cantik awalnya tidak ada iya apa minta nyaman maki memelarat tapi lah cuar kelem jidik kancing nabi tak war suar kelem jidik kancing nabi karan deh kancing nabi urte mun audu aing samut ini ada samut ya. Iya. Mana bi adus, aing sa cantak, telo emut, telo cantik. Adus. Oke? Oh, reking enja jadi yakin kotor. Pas bujo mun anu apa rek? Ngandukin aing wudu buni pas. Iya nih. Amin pin kesapin. Iya. Are iman barokah. Cok pas kemet. Cenah-cenah tanda ke barokah dia cuma kun kita kok mah babaca ka tapake.